wewe unapitia majaribu ya aina gani? Unapitia moto wa aina gani? Lazima katika huo moto unapitia ushindi upate kuonekana. Huo moto unapitia unasikia kwamba maisha yamenikalia. Nataka kukwambia kwamba huo ni kuandaliwa na Mungu ili ukapate kuona ushindi. Usikimbie majaribu. Usipoteze imani yako sababu majaribu unayopitia ni kama moto. Hapana, usione aibu kwa Kristo. Hapana, simama imara kwa Kristo. Simama imara katika imani yako na utaona Mungu akitenda makuu. Utaona Mungu akikutendea mambo ambayo ni ya ajabu. Utaona ushindi katika majaribu ambayo unapitia. Moto unapokujaribu pia utakudhibitisha. Yaani utakuwa mtu strong. Ule moto unayopitia, yale majaribu unayopitia, usione kuwa ni laana. Yale majaribu unayopitia, usione ya kwamba Mungu amekusahau. Hapana, hayo majaribu yanakuandaa kwa ushindi. Haupitii moto ili uangamizwe. Hapana, nataka kukwambia kwamba mimi na wewe tunapitia katika moto ili tutoke katika ule moto tukiwa na nguvu. Mimi na wewe tunapitia katika yale majaribu tunayopitia, maana tuko katika Kristo Yesu. Tunapitia katika yale tunayopitia ili tukapate kupata nguvu zaidi na zaidi, na ili tukapate kuwa washindi katika Kristo Yesu.